دم باش بینه رو داریم بررس یم بادینا سات یم برنامه بزلالی خوشحال اینجا رکادی مبزلالی هفدو دیت اوه بینه رو داریم بررس آنه هیا خوده بو خلقا وی جاریا برنامه بزلالی ما میوانداریا ماموستای زور هجا و کساتی برنیاس پارزگه ها دهو که ماموستا دیندار نجمان دوست کی کریا و کو چاودیره که سیاسی جی ام ده آنهی آخوده افروکه بحث روش حریم کردستان که این شروع سیاسی و دی بحث هندی که این کابینانی حکمت حریم کردستانی گیرو بو یعنی اوه وقت که آسایی هکر اف هنده دمه بچید ما فی خلکی هیا پشتی دنگدان بسیار بکن اری بو گیرو بو خلکی او مافه یعنی خلکی تنه او مافه هی بچی دنگ خوب دتو یا دی پیل تا پیویاوی کسی و او کسی درشو کد چاوا حکومت بکینید دی بحث وی چنده جی که این که اف کمبون تینه کرن سرچه بنما تینه کرن و بو چید گل هندک لانا تینه کرن و گل هندک این دی نه که حکومت بنک فراوان یا برینو که خلکی حریم کردستان چند لی مفادار بو حکومت که دیا وکیوی بیتا پیک اینان یان حکومت که زوری نبیتا پیک اینان هجماره که بسیارین دین جین وکی وانات ریزن دی او جیب زلالی گهنه ماموستای ماموستا گلب خیراتی سر چاوا ابرو بود افمه زور سپاس ماموستا وکی مگوتی گیرو بو بکنه اینانا کابینا نیا حکمته یانجی اوه دمکی درسته چوی و طبیعی و آسایه ویت ام گازنده نکین ویت هندک دم بچید حتی دگل ایکودو درین نخواره هل ایکودو آشنات بن زاننده سرچه بنما سرچه پیور حکومت اکی بگینن دست پیش که سپاسیا جناب داد که ما رجل سلاو و بینرد قنالوات که ما سرکفتی من بگومان یعنی ابخوا پشتی هل بجارتنا ترو یاسایی و ویت پرلمان انتخاره پشتی که تکلیفا کسی که تکرم بو سروکتی حکومت آن بکنن حکومتی هد بجم دم سی روزایه هد وی دمی دفعه حکومت بکار بیند لی ام همه زانین کو واقع سیاسی کردستان تخوازد کو پشتی انجام تلبیجارتنا هاتینا را گاندن حزب ام بجینیت کو براوا دیار بینه دید هر جار حکومت کردستان پشتی البجارتنایی عراقی جه همی الوی دفره متعنتین کو وید رکفتنا کبتن و نوان حزب سر پیکنونا حکومت و سر پستن بجینی سرکی سروک پارلمانی سروک حکومت سروک هرمی اوا وید گینید کو وید هن جراحت رکنا کون تو اگه دمت بوری اگه و رکنا کون دیز مکا سیاسی آنکه کریز کا سیاسی الكردستان درز بود آنجی العراقی هر جار حکومت ما یعنی ولیدن تأخیر دون بعض زمانی که هر تین یعنی درست کردن پیکن اوا وکیات کردن کو رویشنا پارلمانی جزایر که یا لیا وکیلی معنی تو روی امبیجین یاسای قانونی هگر سر اصلا تو و جزا پارلمانی پیلی وکیلی اوا قانونی یاساییه او سرویه بس حکومت حتی پارلمان درست نبود دسته سروکیاتی پارلمانی درست نبود سروکی هرمی نیت هل بجارتن سروکی هرمی ودوت هل بجارتن و پاشی سروکی هرمی او کسی کو مرشح ام بجیم پارتی دموکراتی کردستان کو حزب ایک یا براوه او تکلیف کتب بکنن حکومت و دمایی که بکد او وید وقت خواب خود راستی راسا ام حمی حسین کو زیتر هاد با درست کردن لی ادبجم رکفتن افغان لان سیاسی هفت کل حکومت پیکنین او گرینگتر دا کو آرامی یعنی بس وقتك خار حقات امریکا از باورم پترش صاد روش يعني صاد روش بچن حکومتك نهي تبيك اینان تنابینی کو اوه آسوارت توی چندینه کو هشتایا مای وکی هم کردید بیجین بیت یا تیرت بنی ما بیت بگومان شما یعنی وقتی یعنی هیچ نگهش نکنه که از بجمت صبحی دوز وان در روزه که دی یعنی دو حکومت درست بود دل سر رکوه یعنی حتی فکر کنید بجن بیت بری نوروزه بیت بری نوروزه حیوا 3 21 3 اوه انجامت ویو دین یعنی بجن واقع هلیک نگرتنینه ارید یعنی افیزه ویت رکب کردن سروان شب تایبی پارتی وکتی کو دو
هزن بيجن ده سلطدار الحريم كردستاني أما إك حكومتهم بس واقعي ده دو إدارين راسته. يعني واقعي ده دو دو إدارة إدارين بس إك حكومتي تمام أفا فيت يعني ركفتنا كباش سربت نوبين أفان هردو حزب هذا بطيبتي بارتي وكتي سر بوستا وسر برنامج حكومتي ديسان ساكين كوفوكي أفا أمد بين أفرود ديارا حكومت دجوان سيلانا بكت بارتيا كتيا وبشينجي برادرت جوران يعني أفرسيكا أفا ما دي تبدي يعني دو ديارا بشكفتنا كهي أقلو عند لجنة هاتنا درس كرنا بين بس خلي كردستان بيجي دم ولا جناب وتشتكي تيتا درست كرم ويقا في دست تدخل وي تشتي بشو شني او شو نا شرطة كومو صبر أخوين تزاني بوجي چونكو وفيتين نا مثلا بوصاب تنيا مثلا برنامج حكومت جيكا هر كجوان يعني بس برنامج حكومتي كفته يدوي اولا بوست جرينجا باشن برنامج حكومتي او خوفيا بابرو واجبا اولا برنامج حكومتي هيك با باشن بوست يدوي با أمر بحث كنا كو بوست جرينجنيا بل بوست بقى جرينجا بوستال دفعمي حزبان الجال برنامج حكومتي جردا كيفال بيش نبتا يعني بوست بوهميا بوست مهمة چونكو بي رئيسة حاجة برنامج الجهبت كو شو برنامج سياسي تهبتا كتا بوستا بدنا تنشي انجام دي ما كان برنامج هبيت بلا بوست في مجينا بيت كاسا كيدي بي برنامجي درست تطبيق كات اخر شي يعني ام بحثي في وفكي واقع السياسي كنا هريما كردستان مخابن افاز بيجم غايبه هذا لي داسه بيجم الدنيا حميه هي حتى هذاك قلب شو حزبنا بتماتني هكا شو عم بيجم بو يعني بو هالبجارتنا وبو كوبيت بوستا ورجلت افا الحمي الدنيا افا هي يعني حتى حدك اللي دف ما قال لك اشكرا دياره شو كردستان بيجنا العراقي بوست جرينجا دياره فام بوستا هذا هو فيت هبري الدنيا هكذا بوستنا بتدشوا برنامج قا أوديك كنت أكلم كريا أصلا أكلم بيجي نفس اللي أنا في وقت حكومة بكين في السر برنامج حكومة ركب كفن وقت ركب كفن هر كسر كده في يكوت حكومة ده في اللي في برنامج كره خب كتابون شهر صلاة ل بوزجي ديار أساسا في بكين الحكومة دما انجام دستپیکی ین هل بجارتنا در کفتین نیچیروان بارزانی سروکی حکمت حریم کردستانی در کفتت تصریح که خدا بود از گان راگهاندنی آخفت ناوی دا دیارت کرکو یه بلزه و او بخوشید بجیتن عمل هیویا هندینه وکو پارتی عمل هیویا هندینه کو انجام دیمای در کون بوه که دا زیدترین دم حکومت پیک بینن السر و جاوید ویل آخف نتوی دیار بکو گلک بلزه ویدوید افرو حتی صباحی انجام در کون بوه که حکومتک بیتا پیک اینان و خدمتا خلکی بکد باشه او لذاتیه بو برزه بو او سر و جاوید و صاب لس او آخف نتخو صاید حماسی او کیفا خلکی و صحاتی و خلکی گوتی باشه دیاره دی تشتکی باشه بید برزه بود جنابتا نابینید برزه بو یعنی ما بحث دوره الواقع السياسي الهرم كردستان كره كي ام ساكنه كوبورتي احتمال برادر پاد 45 مقعد ترين احتمال بشم گينه 56 واجب بو حكومت بيك بينن ده كه يعني ام بيجن واقع السياسي كردستان سروشتي با طبيعي با يم همي كردين تقريبا ايك دينين ايك مذهبين شنودو بينجي بترجي يعني ما جدابين السياسية تن ما جدابين تن بيجن اثني نينن لواقع كردستان ما بحث كريه كم حكومتك دو ادارين دو حزب الدسالات دولة سركية تداين حزب الديجي هنا شو حزب حشنا كل اوبوزيسيون ابنه هيش حزبك الواقع هندي حكومة بيكواتين حمي تعطينا ناف حكومة عندي البغداد يعني بيكتين حمي حكومة البجيرن دسالاتي كاس حتى في زتن بجنيه قوات شتي ما تقولي تهير صدري نجار تقولي ايش ما اوبوزيسيوني بجارك يجي نشوي همي جرى حكومة العراقي هاتي بيكنان حكومة العراقي ده حزب نجي حمية حكومة ده تو حكومة كي في بيك بني بيجين في وقت قياسي قانوني ورجلت اللي ديف ده خوازر يعني تني ام بيجين برادرت بارتي انكو نيشير تني نشد في برياري بدت حتى ولا يعني بيت ديسون اجتماع قوتي ركفتنا بيننا وبين وان حزبه حتى بقينا فانا بدي هو جد الخشة هرجر ما فاديتي يعني في حزبها دان وصندنا ده جاتر النقل الجسات كده بس انجام درد ما كده جنا
ڕێککەفتنێک زۆر باش مامۆستا جەنابێتە بەحسی خاڵێکە گەلێکا گرنگ کرد حەقەت بوو من جهێ سەرنجی بوو ئەو خاڵە ئەوسا گرنگ ئەوژی حکوومەتێک و هەکەر پارتی بتنێ بەلکو هەکەر بچێک لەفلەوێکی بکەتن بیتن بشێت حکوومەتێکی پێکی بکەتە 5 و 6 7 کورسێک و حکوومەتێکی پێک بینیتن ئەم دەدەینە هەواڵێکی مامۆستاوێ بەلێ ئەم دەدەینە هەواڵێکی مە بلا بەدەوێنانی ببوورن بینەرە بەلێ ماوسە بەحس کرد و پارتی بیتن بشێتن حکوومەتێکی پێک بینیتن هەکەر بچێک لەفلەوێکی بکەت و بیت دەست بەژی بێت 5 و 6 7 کورسی کاڵ حکوم گەت و حکوومەتێکی پێک بین ئەو حکوومەتە بتنێ بیت پارتی پێک بینی جەنابێتت بینی دەشێت حکومی درستایی هەرێما کوردستانی کرد نەخێر yani portîjî vê rastiyê zand yeketî jî vê rastiyê zand Kurdistanê yanî hikûmet pirve neşir heke heferdû laneşî me gotî du hêzên serekî ne xudan desthilatin li Herêma Kurdistanê herîkê devera xwe ya hay ne ew ne partî şir bê ketî pirive bit ne yeketî jî şir bê partî pirive bitin ez behsê Herêmê Hemed kirim Herêma Kurdistanê ji ber vê çendê ev her du hêze vê tirêkevin yanî ser vê birje und heta destpêkî ew bûçûne jî bît hebît yanî ku partî bîtin bişêtin tenê hikûmetekê pêk bînitin gel laenekê dînin bêguman ew bûçûne hebû yanî heker hat ba cêbecêkirin cenabête dî daşêt hikûmî diristayî me pê xweş kir bo Kurdistan hemî wisa bûye yanî hizbekê bir boya hikûmetek teşkil kibû avê dî yanî heketî da ji nebûne û pozisyon bûye lê waqeya Kurdistanê yê siyasî me gotî vê ofkê dixwaz ev her du hêzê serekî pêk ve hikûmetê bikar bînin rêkeftina stratejîn laveyna wan bûye vê govkê jî dîsan yani her çende xwe du hêzin bîrûbûşûnê wan wekû eknînin ji bes her du jî vê rastî zanin ku her du kova Kurdistan de birêveçet her du kova hikûmeta Herêma Kurdistanê dê tepêkînan heke em bijin lanek şûna bişêtil gerendekê dî ji hikûmetekê pêk bînin bez dê hikûmeteka ya seqet û ya eflîj bite ji ber vê çendê encam ev ku encamet hikûmetekê tosa pêk bînî xizmeta milletê jî nakir xizmeta Kurdistanê jî nayê kirin ya baş ev ku ev her du lane pêk bînin heke tarafekî dî îştiyên bijin biraderî guranan hêzeka diya siyasî gel bite dîsan durist e bis waqeya Kurdistanê ev ro hemû zanin yanî prosê siyasî û demokratîk Kurdistanê berev pêş ve bi carê ev haleta jî nemîne bi te yekî dara bi te berev baştir biçîn yanî bu evî lê ev ro osaniye waqewê ev ye ku ev du hêzê et serekî vit ew yanî hêzin serekî net nav hikûmetê da bê wan hikûmetek li Kurdistanê nayê durist kirin bes ev hendê îbrasî ev ye ku vê ofkê çi nabe divê ofkê ez bijim çi tu heke ev her du hîzbe vana bizanin hêdiye asanga bixne çi rêka durustkirina hikûmetê de yanî ji ber evê ku bi te nayê çikirin tu jî mircet newaqiî bêjî da ku evê dîbîye yanî vê ofkê tu dibêjim me bijim durustîne val melefeta hemiya pêk vegirîdîn çûnku mesela Bagda gel Kerkûkê gel hindekê dîl gel hinde yanî melefê dî bikirin dafek da bila ve hemî bêne çara serkirin lê ez zêde dîrokirina pêkînana hikûmetê dê zarar bu Herêma Kurdistanê hebit hekîmala ser her du hîzba jî hebit gelek lêdwana da wesatê te diyarkirin ku yeketiya Niştimaniya Kurdistanê egerî gîrûkirina kabînaniya hikûmeta Herêma Kurdistanê ye cenabê te wekû çavdêrekê siyasî û gelekê divî biyavî de kar kirî cenabê te çawa dibînît yeketî egerê serekiyê ne pêkînana hikûmeta Herêma Kurdistanê ye kabînanî yan jî hindek xalîndî hene ku vêtin wijdan em bêjîn wana safî ket برنامه زلالیه یعنی راسی من معلومات زلالی نکو وقت دانستاندار چطور گوتن اوت ام زانین اوت وکی منو تشافدر بنه تمام بله اما زانی که رگاهندن هاته گوتن یان ام بیشن رسمیا هر دو حزب ترا گینن مثلا هم گشنه و چنده آن و چنده آن اصلا گونه حتی به وفکی اوت تا گوتن رگاهندن راسی و هنده برپست یعنی ام بیشن برادر پارتی ویدگن استوی ایکتیه دا کو ایکتیه دا خوزتوان مثلا اشتیم وقتی بسکری بس بغداد کنه ملف بغداد و تلگل پیگنن حکومت گردن ملف کرکی که وید بتشار سرکرن الگل یا حکومتی
اوه هکه وی شکلی بتا برای احتمال بشک برادر پارتی جی مرجت خواهید هین بس وقتی اوات تا گوتن کو وقتی تکنستوید اف تغییرات که تا استوید برادر یکتی دا که دخوازت وان اوه بند و چنده دا ل تزانی دانوستاندن هر حزب که باید کارت خواه یه سیاسی بکار بیند و پتر دستکفت اب دست خواه بیند بس نجهته به درجه که تو اصلا مثلا گفت که هم بيجين حتی نوروزه بری نوروزه و حتی ملاش نوروزه جبرت اگر واقعش نوروزه بس راست دیشتنی و هیوا چار و هک خود هیوا پنج یعنی وقتی که هم بيجين وقتی حکومت که کار بره کرا گره شلو حتی ملا گله کار نشه بگید گله خدمات نشه پیشکش خلقی بکته به برنامه لیوی حکومت که بده دوست کردن سبب وی انجمن محافظه جه همی هادنا راوستان اندوجن همین ملفات دیگه که تکلم مثلا گل داجی ده بگومان یعنی وقتی بيجم اگر تو کرکی که بیاد نودا دبته کشه بزویته بیته چرا سرکن گلک نه تگیره دام حکومت هرم کردستانی و حکومت خود تشکیل که ولا یعنی چرا سرکن کشه کرکی اف بوچون جدا نبینا برادرت پارتی و کتی و گل بغدا بلا بین چرا سرکن حتی دیگه چه رسمی جینا بود که ام بیشن شلای پارتی و در کوید کو بیشن ایکتیان اجتماعی کردستانی مقصره یا ایکتی بیشتن پارتی مقصره و تنی گودنی تن در کسان اسناد سر و گودنا ام بس چه زانیاریت کور راگاهندنت گرم نه رسمی کوز بیشن برادرت پارتی گوتینا فلان بس اول راگاهندنت نه گوتن کو افرس ملفات نه تکل ملفه وانا آویدی یه پارزگار مثلا کرکوکیه یه بحث افوزات داد و مایل بغداد یه اوه تکل کردن یا شو بلا اوه بین چرا سرکردن لی حکومت بگیرن حکومت تأخیر نکته اوه جد الخوشی یعنی این معلومات ام بیشن زانیاری تینه یعنی گوتن کو سروان پوست سرکی رکفتن که های مثلا جگیر سروک پرلمانیه جگیر سروک حکومتیه سروک پرلمان و جگیر توینه اوه پیش کفتن که زور باشه حکومت بنک فراوان ما مستا که حکومت بوری بو خلکی چه فعالی ورگرد یعنی ام بچینه وقت ناوی مشاره دا او برینو که حکومت بنک فراوان که همی هزولان سیاسی هرم کردستانی پشکدار بون یا هنجی او ویگاوی چید بید که اکی جنابه برینو که جی گوتی تنی امید بینین گفتگو مناقشه ناو بین سه حزب تنی دا چید بید او باشتره یانجی نخیر وکی یا برینو که لبین چنکو خلقه که خیر لدید یانجی خیر لندید نزفر نفیویده یعنی اگه مدوید پروسس ام بیشین سرکفتی پریدش یه دموکراسی کردستان هر علاقه کی پیش بچته وید حکومت هبته و اپوزیسیون جه هبته براسی اوقات تکرم بیوف که العراق جل کردستان آخر که اوه راز بجه که اپوزیسیون نبید کیده یعنی کیده چافدری حکومت بله کیده بشته فلان خطش لاوازیه چافدری حکومت کته تا دموکراتیت بی یعنی دولان هبن مثلا حکومت جه هبته اپوزیسیون هبته دموکراتیه که أودية العالم والفكرة السياسية كقول يا نياس يا يعني أودية يا برنياسا كو حكومة الائتلاف لا وزن ضعيفا دوم درجين يعني تساك العالم حمي حكومة الائتلاف صالة كدو صالة بشينجي تتا يعني اشتيا مع حكومة الكردستان اللي تتا دوما يجي أنجامتوه كو أف حكومتها جل خدمتها خلكين ناقتها يعني أفرا مدبيني فيوكي بدينا من أسبقنا رجال حكومتها من كفروان يعني ما هر حزب كي باشه برلماني بقى البرلماني ده بلا وكو ما قلتي اوبوزيسيون كبد مثلا شوف دريا حكومات بكتا يعني خلق اوبوزيسيون كارا بيت يعني جدل اوبوزيسيون انا وكسر ساكي هيزكو سياسي يعني تو حتى امديجن شيء يعني پرورده سياسي يا شاشه وسقطه طول دل الحكومات يا رخنا الحكومات اليوم. أصلاً غير الحكومات وزيرات قرأت عندهم وزيري والناف حكومات دا وزنداش حكومات ناقته عندهم برلمانات ناف برلماني دا وطاوة حكومات وحكومات يعني تتا أودي صفرت قد. أفا باشنة أفا أف ما فيها هاي وقت أوبوزيسيون بتا مثلا بلا البرلماني بتا وبلا السر راجعندنا خد شو بيشتا حكومات تشوف دريا حكومات بتا ام بیشین محاسبه حکومتی بتکرین لی نت حکومتی داشته. اوه دیسان بدید یعنی از منامه بنک فراوان کردستانی سرکفتی نبیه براستی. گله که غیر هبینه کو سرکفتی نبی. مهم سرکفتی نبیه. اولو که
ویگو که بحث تکرار نشمیه اما که بحث برادری گرتو اسلام بکنه و نوینی اوان هل دست بکی یا هل بجارتی کو ناشنال حکومت داده و پسیجون بنه یا مای کمال اسلامی حتی وقتی دیاره اوی کوته تا یعنی گویت ما و کوزانیاری و معلومات حتی مال حکومت سروان هر سه یعنی پارتی اکتی نو برادر گوران او پیک بینن یعنی آنو زانم یعنی چو حتی وقتی شکل نکو گل کمال رو نخوره باش بلا و پسیجون بنه چو الفيري بسيار خو فرض كاتن ما مستا يعني نارينشتن دقال هيزين يعني بيجين حزبين إسلامي شراد يعني بيت أبروكا بو خلقك كي مستغرب بيت بوشي بارتي إيكاتي دقال هيزين إسلامي حزبين إسلامي ناري نخوري نارينشتن نخوري ندقال إيجرتوا إسلامية كردستاني ندقال كمالا إسلامية كردستاني يعني تقال فو هيزا نارونش نخاري و برينو كجيت حكمتي دابونو وزير هبونو پارلمانتارو و هم بشين پوستين باجي حتى كي دست دابون اگر چيه تو نابيني اوه المعادلة سياسي هيدي هات نلادان الهريما كردستاني يانجي اوه تني اوه دي حكمتك بيكيتن او دي بنا ويد نويد دي بنا اوپوزاسيون يعني دیاره برادر تکفیل و چنده نبرپرسن برادر پارتی او یتاتینه بله چونکو او ویتن بچنگل هم یارین نخواره پارتیل گدل در انتخابی پارتی نزانم اساسا تحلیل کنم پارتی موقفه اجتماع گویی گرت اسلامی دست بگه ما یا راگاندی کنه تدنف حکومتی را بس بید وگاه حتی که گرتو جی نرماتیا کبید کو بیت تدنف حکومتی را چون همه بوا او موقفو چه تشتیدی دیار نبوا پارتی ها صد کتی کو درکتنا گرتو اسلامیش حکومتی و کمال اسلامیش حکومتی زفرین آواده مرج بید یا حکومت بجیم مبرر تدانه بیا مثلا تو 3 سال و نیم حکومت که دبی پیشنگی تو یا دیار بیکو مثلا دنگانه و نه رخنه الحکومت معقول نه تو 3 سال و نیم بترجی ادنا حکومت که دبی پیشنگی این گرتو ام بجین تأثیر الخوکر بوی در کفنی ما مصطفى بشک یعنی اخوة اصلا شم بجیم تأثیر نکریه گرتو ده پنج مقعد جستانیت خو جبلي كوزده نكمل برينو كاو بتني بود هند مقعد هبون بقافت قال هيزا كودشي حركة إسلامية قال بيج مقعدتين وين بيجومان يعني تراجع كوجه يعني دام بدن وشند وشنجرا يدروش نخوار واحتمال بابته شلايوان بابته دراسة كرن ساتكن ديارا بشكل ديارا يوم حكومة دبيا أجري وشندي إذا قف كي شقيدي بلقى أوبوزيسيون بناو جركودي أزمون الديتين برفش بس اصلا گم گفت که مثلا بیشین و پارتی وکیتی دویزت ام بیشین سکولارن حتی مالد ون یعنی ون هزین سیاسی ید اسلامی یعنی پشگو خو بیخن نه یعنی چونکو یاشم برینو که حکومت دابینه و فرد 2000 یعنی میانه روان نیت اسلامی چو اشکالات سرنینن او حکومت دابینه لی یا اشتی مگویی دیار پارتی هلوسته پیه کو درکت نوانش حکومتی وصا برخونه کو نیاتوان و بیا کو حرفاندنا حکومتی بیا وقت درکت نوانش حکومتی وقتی کی اد بجیم ام بجیم برادرت گورال مثلا پارتی کریزه کو سیاسی نوینام پارتی چه بیا یعنی وان خوش حکومتی نبکه شاید لی یعنی گرتو و کمال دو وانر دو حزب قوه کشال لف پارتیه و کو خالق کارش لحاکیه اجتماع گوتی گرتو اختیارا اپوزیسیون یاکری بس کمال اسلامی حکایت شونه بجیم پارتی گلک نا یعنی رجده یعنی جا متحمسه کو اشک داری بیت حکمتی ده افا اول رخه که دهینه رخه دی کو بزاوا گورانه آخر بزاوا گوران خونه و کشا بو هاته و کشان درگاه لی هات نگردن پارلمانتاری توی ولی که هات نقطانت پارلمانی دم وزیر توی کمبونه که همه زور بسید دا گویی هر نمالو چون نمال بی دنگک جیلی کی بیدن سرو که پارلمانی چون مالو بی دنگ کسی نشیا باخ بیدن دیسر چه بنه ما گوران چی تف حزب که دا گو بری سال و نیوا 2 سال بو پارتی و اینا سری که هات یه سری که وان یعنی
حساب آخر هکر اوجی ببیت اپوزیسیون بوی باشتر نینه نه كان في واقع سنگی به نازفری تفت نوا جماوری كان في بیدا واقع يعني ام بيجن السياسي كردستان تشل كردستان العراق كم ساكن بارتي كتيج دو حزب نحتاج شر ام بيجن براكو جيجتنا بناردو كدا يشبي بارتي جوران او كريزه ازمه سياسي نابرد وندا شبيه ای هذا چرا سرکن یا شما ویگوف که دیف دانستاندنا و اتشت ترا گهاندن نزیکی بس بیتن هنگی کس هنگی نزیکتری اکودو نبون یعنی هنگی کس وکی پارتی و گوران نزیک اکودو نبون کمبونت و هم یاد دیتن و دنگ کنیا و ماشاءالله هم یاد دید کس هنگی اندی و هر دوکان نزیک یک نبون یعنی چند ویگاوی نزیک یک بن هندی وی سردمی نزدیک آخر هم نشین بشین اوده تفسری هوا جارگادی نه یعنی احتمال افتش دوباره نبنه لی ام تحسکن نزدیکی یک بنه حسکن في حزب حمی یعنی برای دیگه یک ملت یک نتوانه یک بجم پرزگری کوی نزدیکی یک بنه گلک یعنی ام گنه درجه کوام چند بجنه تو هفدجی یک نی تو برهنگاری کی یعنی اف حزب حکمت ویتم بالپروسه دموکراسیت الکردستانی پریو بشتو جوان پیش کهد تو زانی نبره خود نه کدو کم هفدجی تیکی یعنی بو اکشما به alternativi yani وقتی پارتی هبت ویت کتی نبت کتی هبت ویت پارتی نبت گورانی آتی وقتی ویت هر دو پارتی ویت نبت او هب نخیر اول سعی سیاسی فرالانی او فرال سیاسی و دنگت خالکینه تو افروی پیش کردی صبای حتما انجامت رابن اوه ولی بکده که منافسات ایک بنا دجی ایک نبنا دجاتیا ایک تو حقیقت دجاتی چه مفاکسی ندید یا چون اف ام بیشین لانی سیاسی هر ولاتی که حزب سیاسی دیجی یک در بنا دموکراسیت خطره ده وقتی منافسات ایک بنا برای که ام بیشینی سیویل و دموکراسی چه مشکلات دانینه کشت دانینه اف فرصت پیش کرد پیش بچد جبر هندی دنیا کو کریزه کن نبینا سیاسی نبینا گوران و پارتی چه بیال نبینا گوران و اکتی چه بیال نبینا اکتی و پارتی چه بیاد روزه که دا معناه به هر من تلقى المروي حتى فيت أودي بتا يا تيجي صار كلمة وفكي إن شاء الله نزيكي بنا حكومة إن شاء الله بين خدمتها خلكي يا خابكن إن شاء الله والله أم حس كإن نزيكي بين حكومتك بيتا بيكينا حكومتك ريكو بيك وخلكك ما فايلة بدي ما مستندشين سر ما قلتي أفتش تهمي درواز بنو حكومات هاتا بيك إينان صباحيان بشتي هاي وكادي فرع حكومات هريما كردستاني الدست بيكي چپ كدن چپ کد بوی که کود لی خلق کی لی راضی بیتن رشنوس ام بشین هریما کردستانی کو دستوره کی بخوب دانیتن و سر ری بچید یعنی جی هند کار و پروژه بینه کرن بوی که کو تعویض و 4 سال بوریت ازماتت کو خلق کفتینه موچه خلق کی بیت تشتکی دست بکی کو کارت دا بیت کرن دامزرانتن و ریکو پیک کرنا جیانه پتر گرنگیدان کرتین دین ین خدمت کرنا والاتی و مرو و بگشتی پتر ام بيجين كار بيتكرن يان جينا خير أبا همي الفيتن ديما يبن والله بدنا من يعني قيران داري يعني قيران كي في قيران جلك كار سر خلقي كريه وجانا خلقي كردستان كريه دسبيكي في تشال سر يوان قيران بيتكرن باقي ابن ساكن كوف كيش همي أبنيا رزبان ديوان اكل دفيكيه يعني شن قيران شوكي ام بيجين ستونينينا يعني أفقية تشي البرلمان لجنة كي شكل بحثي دستوري هرم كردستان بكنا حكومة يعني و بيكولة قب كتابو چرا سركننا قيرا تماما دم دا قيرنا دارایی بده چرا سركن لياز بيجن بو خلق كردستان چه گرنگه والله اوا گرنگ وقتی بو خلق كردستان افرو بحثي قيرنا دارایی موچانه راستی موشت خلکی یعنی به جرقادی افاش کفته که نبیند یادی در فتت کاری ابقا یکش ام بیجین آرمانجت حکمت بیا کو در فتت آن همه حزبت هل بیجانتنا دا بحث در فتت کاری کریه بو گنجان بو ودیا اوجی حکمت وید باش خما وی بخود حکمت که پارناویت دوره ام بیجین یا داره یا هرما کردستان دا پروژه نبن ودی نبن مقال دل چی کار کتابا ام وی گفت که برای خودنی رجا فرمانبرت رسمی حکومتی پترش بدوید هرما کردستانی ایت عراقی جروسانه
جبري چند بيت كرت تايبت بتا كارا كرن تفعيل كرن أوشت استيعابه جلك يعني درفت كاري بو خلقي پیدا كتا يا جرينجا وابدتنا من أولويات خلقي كردستاني وفكي قيرانا دارية وشارسكنا قيرانا دارية درسكنا درفت الشولية بشتینگه افکشیدینه یعنی که وقتی ازبارنا کم که خما خلکی اما اوید مثلا نخبه سیاسی بما دستور گله که ویدیه اگه دستور نشه خلکی که ویدن راتب هبیت تو دتا دستوری دانی تو رشنوسی دانی تو چه نافلی دانی خلکی وقتی وید کار واقعه بتا در فدت کاری هبنا تو در سال نزدیک 33,000 گنج تنش زانکویت کردستان در کردن. دری واکاری بو پیدا کی؟ نه خویله همیات تو دامزنی. بو پیدا کی راستی حکومت خلکی یا امیلی کو حکومت کن یا احتمال در فتح بتا مثلا مدید ام بیجن بهای پترولیات گورن گل بغداد و فکر کفتن کای کو برینو که جهویه عندك بارد موچا تنار تجربه که همشین گل بغداد رکوین کو که چرا سریع و قیرانا دارای کردستان بتکرن او ادبجم اولویات خلقی اف هر سه که قیرانا دارای درفدت کاریه خدمت گذاری او که بتکرن وجا پشینگی خوا او ما لجنه دستوری دینه تو استفاده دستوری که نکو وقتی پیوا پیر ویری و بنو و خدمت گذاری جناب تگوتی یعنی خلق ویدمی گرینگی توانتشا وقتی ابخم یعنی وی کشه نبن قیران کساتی و شخصی نبن رات و قار در فترشولیه بتا اوادی ضروریه بس و خلقی بو دستلات ضروریه تو دستورتی دینی بو یعنی نخبه سیاسی و حزبان اویدیه بس بو تاکی کردستان نه والله کشت توی دارایی بویی گرینگتره زور باشه خلقی هریما کردستان ما مستا چند بیتوی پوستکی کناوی سروکی هریما کردستانی بید. ایجا کی بید من گرنگی الدف ما نینه کی بید وی پیروزی بس خلکی گرنگی وی پوستی هیا چنکو چند سال چون بی سروکی هریما کردستانی او ام بیجین دست حالات توی هات ندابش کرن سر هندک ام بیجین کسی اندی یعنی سر هندک پوست اندی هات ندابش کرن و در بازی بو به مشکله خلکی که تجربه گدید یعنی گرنگ افتشته یان هر وکی خوبیتن و سروکی هریمی هبید. جرأة ما بس دستور هرم کردستان که دیسان یعنی هرم کردستان گشتن دکو پوستن امینت یعنی بس او جناب تد ناو واقعا بس جواب که یعنی بو یعنی هرم کردستانی ببد باشه پوست سروکی هریمی هبیتن چونکو بوده دست بجیم اصلا گلنده ما أسندم لجنة دستورية دستور عراقي بما جالك خلد بيكون محامية في دستلاتة يخشنا دستور سروكي حكومته رئيس الوزراء ده چون كنت وقت ساعت كي تا سروكي كرد هاي بدستلاتة تا سروكي برلماني ياي عربي السنية دستلاتة ويا جريدايا تشريف أو يا جريدايا هردو جيجريتيوش حتى جندتوي يعني أم بيجين كروجا وقوش دينات حتى مالا في هردو اویدیتو و هر دو جگرتوی تدا بجدار بنا سروکی حکومت جی سروکی انجمن وزیران همین دستلات تاین طایفه کیه نوی شیعانه برادرت عربی شیعانه همین دستلات ام بجنیت جهینانه تنفیذی یلس سروکی وی سروکی دو الابخا اما ترکیز دستلات دستی که دابته تحميل سيستم هذا يعني أبدية تبرف صار تبرف تاكرويج تمام تبرف تاكرويج وقت تطيب كان بحث سيد سلطات كين دسلطات تنفيذية وقضائية ويعني تشريعية ايا تنفيذي باش افترب بدنا من كنت تسرك هبت دسلات هبت تسرك حكومة هبت دسلات هبت يعني دسلات هندي بتبلاف كرن بده توزيع كرن أفا باشترن وكي بحثي هرم کردستان کن ام بحث مرکزیت دید مرکزیت پارزگاه چرا پارزگاهی تا این توی بحث مرکزیت کن ام بجیم باشتره روی اداری مرکزیت باشتره چون که دستلاتت یه حکومتی پارود بنو سر پارزگاه و باشتره یادی جی ام بیجنتا بیگفت که ما ام بحث اف پوستا جزء کشت سیاسی هرم کردستان الان هل وقتا کی چرا سرت کنه تو وقتی تی مثلا که یک پوست شرط السراج جلك خرد بده بس اگه تو توضیح کی وقت سروکی همه سروکی حکومتی جگیر سروکی نه پارلمان تاره
استیعابا وان ام بیشن هیزن سیاسی کرده جت هین کو تو دنیه پیروزی که کو استقرار که ام بیشن تنهایی که آرامی که سیاسی استقرار که سیاسی کردستان پیدا بود. اش برم ادوی قناعه داشت بلی که قد دستور دشاوت دینان. تماما. بس دیدنا من ضروری بنا سروکی هریمه تشکی ضروریه. کیری بیت هل بجارتن سروکی هریمه پارلمانی نابا خلکی دا باشتره یعنی جی وکی بیشن الپارلمانی بیتن باشتره. تو بس دو سیستم سیاسی که یکی ریاسی فکر حال حاضر الهرم کردستانی چون برینو که کشه کامازن سروی چه بو سر پست سروک هرم کردستانی کال کیری بیتا دیار کردن اف پسته نوا خلکی دان نوا پارلمانی دیسا ام دی بیشین دستور چبر یار الولد داد پارلمان خلق بشی ام بیشین رابطه سر دستوری تکرین چب دیگشنه هنده کل پارلمانی بتا باشه گشنه ولی کل مثلا خلق هل بجرد باشه تو دی پسیالامی که اد بجیم نخیر دفمن سیستم ام بیشین شبه ریاسی باشتره هر ما بحث عراقی جیکر دیسانه که وقتی العراق شبه ریاسی باید پارلمانی دا بسته تا هل بجارتن چه یعنی چونه بيد الصلاة يادي بي يعني تو شريعتوي ضعيفة رئيس كي شريعة خوش حكمته ورقتي بس هری ما کردستان دیگه برینو کدا پارتی دموکراتیک کردستان حسنت کر یا نتیلا الپارلمانی سروکک بیتا بر بشیر کرن بیرو بوشونت پارتی دموکراتیک کردستان اوه بینه بیرو بوشونت حزب دی اوه بی کل پارلمانی بیتا هل بجارتن تو کسکی و که تو بی امویم بین انالیز کن تحلیل کنه نه موضوع بابت سیاسیه پدر احتمالا بابت اجتماعية يعني سايكولوجيا سوسيولوجيا الكردستان يعني افهمي هر بری رکات دی تشکل دی بوشی يعني مثلا شم تعلقیم بوشی پارتی دموکراتیک کردستان مثلا بجد لش حکومت بیتهل بجارد شم تعلقیم بوشی و دی عکسی پارتی دی و کل پارلمانی بیتهل بجارد اوه يعني تشي امبيجين سوسيولوجي بس بقى فيجي بارتي بيدنجك وكال حكومات يجي بيتها هل نافا خلكي نافا برلمان يجي بيتها هل بجارتن تش كشينا بيانو اويش عندكو كرسيت ويجلك بارتي اوا وقف كي تتقوتن بس ايك دورات كده يعني في دوري بله في دوري حتى دستور تددينام بلا خلافه بشد بو دستوري يعني اف جدابينا بيلو بوشونان بين ام بیشیم پارتی و که بسیار رایات چیز بیشیم رایا من اوه دستلات سرو کردیم بین کی بته ام نبوش کسی که بیشین کی بته و چه حزب بیاد دستلات بین دستین شان کردن ریکمل سر بس جایی دستوری تت دینان چه بریالی تت یعنی هم صدای من هر افه بو حوالو برادر بشن تدم نما زور سپاس بود تکسمی ها میگم سر کفتی زور سپاس بینه رو گذاریم برایس برادر کومنت بو مفرقین حقیقت من خواندن همی لی اصلی بورین خواستم چونکو اف کومنتا گریدای کسایت یا ماموستا دینداری و نه اف نه گریدای بابت میروجه لو ما اسنا شیام و کومنتا بخوینیم چونکو اف تشتکن گریدای جیانوینه و کسایت یاوینه برنامه بزلالی اف گود دیوید که مشیا بیتن بزلالی گهان بیته هوا پیاما خو حتى خلق قادي زلال وزلالتر بالشيخ عبد الله ديدقال هوا بيت انا هي اخده زور سوپاس بو بینریاوه